Our presence right now is Te Whanau Awhina. Kaha. Hey. Okay, give it up for Te Whanau Awhina. Kylie! Tihe, Manurewa. He mini tō tahi ki ai mō ngā mano nāna nei ngā mea katoa. Tuarua ki tō tātou Taki Maori a Tuheitia, me te whānau o te kāwiariki. Pire hau pai marire ki a rātou. Ko toru ki a koutou katoa, ngā whānau, ngā hoa, ngā whānau katoa o te motu o Manurewa. Nei rā te mi kia koutou katoa. Anei mātou te whānau Awhina. Āhua wiri rātou ki te tū, engari me tū kaha tātou. Kola. Nō reira, anei ngā waia tā, Koka. Kia kaha. Whakamoe me titia, te aniki. Te toki mahi kaurea, nana nei koe o mai te peringa. Whakawhetoia te koeanga, ko koe te mau toko manawa. Martina mai mātou kau ki te tika, kau maha te kāpau te wairua. Kauri au ki ai ngā whina, whitiki ngā mai sa marangi a ta whai. Hapana i a hai, i ngā waona piki me ngā iwe. Ka tuku whakawhetoi ki a koe, mō mātini mana ki ka mau. Kauri a mai, nai te ono e te koroia, ko koe te manoa mana, tuku ngā tō wainua taku. Martina mai, tiakina mai. Martina mai, te oi te oi. Toki whakamiri. Hai. Hei te. Hai.
words for te whānau after the whānau. Kia ora everybody. Before we carry on, my name is Eli Manurewa. I have to fill in for Tāwera because he's gone to do the reasons for the show, so I'm the next whānau. Before we give our motto